хәле тиңә зур рәхмәт. Аның икенче рәхмәт әйтәһегелә Лилиягә. Шул хәтлем алар икеһе матур пардар. Без бүгенге көнгә тиклем шундай аралашып, матур иттереп яшәйбез. Мин аларга игелектәр, исәнлектәр, һаулыктар, иҗади уңыштар гына теләйм. Рәхмәт. Машалла, машалла, машалла. Күзләр тимәһен. Uzun, бәхетле, һаусымат гомердәр теләйбезгә. Гаилә бәхете, иҗат гомере. Хәтта Gün hülügen işkanı var, buna ateşe turanda, balasıga turanda. Hem bir kino hamak, min tağılar sanatı bit almayayım. Ni için, şimdi ağır komünistler zamanında, totaliter rejimde, buna hedin atayıgız, Timosheyev ağaybetinde meseyge, Udin'in konsert brigadağını buldurup, Sovetler sayısı bulup, Irak'tan gastrolde yürüyüm. Udin'in sünüşley, buna başkayması hal. Bu sanız kaydan kile, kimden kile hem gümür boyu arbala, sigan bala köp. Buna yalqıt bana bulturmuş hem kaydan atayın şu dikren tevekkelligini kısmalıqlar neşe bölüğü. Bultalan, bu prodüser bolgan bitmede göre, impresario bolgan bitmede. Mana benim söylep ötkenim bar bitmede. Benim qarttayım, etkenin atası Fatih Abay qarttay. Ol Qozon Davlat Filarmoniyasında Gali Jamlixanovlar, Gülsüm Süleymanovlar bilen, Zifa Basirovalar bilen birge başlagan kişi, muzikant bolup, şu Tatar Davlat Filarmoniyasına açkan. Anna endi ul Özbekistan Başkırstanda elek bulgan bet kopyaslar bizim baylar, bütün bir gün ufanı tutkan tege Jamali Kamali degen kopyaslar, şularning orkestralari bulanlarning şunda işlegan endi. Şundan kersem Mehmetke endi Ufada kurs bitip Fenli Yaşmuratov bilen birge okuyorlar. Bayançılar kursunu bitirip ol profesyonel bayançı, güçlü bayançı. Ol Saraski garmonlarda, Belekini, İtalyanlarda, bütün instrumentlardan edirinde. Keyin büyük matur jerşey betindanın radyoda zapisler var, televizyonda zapisler var. Alар соңгы елларда Оренбург филармониясында эшләп пенсияга чыктылар. Шушы вакытларда ук, ул партия вакытларында ук, әле ул вакытта теге үзе кеше төркем оештырып чыгу дигән нәрсә юк бездә. Андый законда да юк. Менә шуга аптырай бит мен һаман да. Шундый көчле хәзерге вакытта әйтәләр продюсер дип. Импресарио. Шундый көчле үзенең төркеме, үзе бригадир ул, җитәкче. Хәле үзең дип беләм, ул менә элекке zamandarak tuğala, onlar bugünkü kişi bulgan. Zamançı yaşadılar. Onlar alda barganda. Zamançı yaşadılar. Meni bit tuğaçtan da 11 günlükte beni belli bilen Sredni Aziyalarga, Orta Aziyalarga, Sibirlerge alışıp gitkenler. Ben şunu belli bilen uskenmen. İkinci klasta benim de bayan bilen iki yaktan da bastan da, on yaktan da benim kızıl tulu bayan alıp verdiler. Biz indi orındıqa oturup etki bilen İköylep konsertin başına azağına şakla kampanya yürütettiler. İnkılığı enigir, bunga günler tekrar bizim Avrupa sahnede bir hikre bitinde. Enki Ukrayinski Moldavanski biyler biyip, bana Fadi sana gel söyle bu tane konsertte bayıttırıp kursete olanı biyip şığa da tegilde kol çabalar iken halklar bir tağa şuna kışkıralar jiterin sahnede ballatası bitinde demeyteler. Şundan beni enki kayıtıp tudurgan Sayit Kulavu'nda tudurgan, ona 11 günlükten mi yapışıp gitkenler. Şolay biz özümüzde balalarını jeylaydan Aynur'una ilşatına yapışıp gittik. Şolay ettirip onda hazırki zamandaki şabetteki kirju maşinaları yok, gastrolde heybet gastinislar yok. Endi Lilia'nda köp metigi şu projektlar juvara kerek. Tizip ele şolay ettirip balalarını östürdük biz. Şuna da endi her kimge buğundan buğunga kele sahna şeri elmine Karim begine qarap turabız. Karim benim qırda mene qarap qana oynayındı sahnada. Şağa Karisim malay. Ol meni jigirip vaqt jiterek, ol meni sezmey qal, ol kelip benim koldan tuta jitekley urdu. Uje mene qarap tura ol. Mene ol niye artist bolup ösmesin? Çünki onun qarnasında ol sahna qırından ketmey, her kimni qaray, bi şoň bilip qılana. Mene bütün jerde ol bütün işkada men aytam bet. Okutup öğretip bula. Bütün işke. Mene jırlarga, bayanlarga birinci tecrübeleri okutup öğretip bulmayı, not okutup kına. Şunun için kışın tuğmuştan bular gatıyış ıslıqı, ritim bular gatıyış, ya var ya yok. Tuğmuştan bular gatıyış bütün derse. Buna şunu da aybrinde ol, sahne. Bizde jırlık, bizde mılı bağlar. Erkek oynagar onanda,
bulsan dünyalar Senden kuşlar, senden uzak Bizde uynik, bizde jırlayık Bizde mılı bağlar Oyna etkey, oyna garmında Нәфер ханым, мына үдегез шунда ыстай тәксе көсілі дирижер боларақ, мына ижади хәттән нисек бағалайғыз бана ошы баянсы виртуоз Халид Фатиховты? Хәді тітрәндіремі, уйландырамы, мұңғағаламы, ғазапландырамы, шатландырамы оның хәдәті, құдіреті? Халид единственным экземпляре, дивейтерин. Халид көктер юк әлбетте. Хәдис етмештей штучный товар. Баянистар әлбетте штучный товар. Бүтәһле. Кемді алғанда. Но Халидтәге мұң бір кемді лә юк дивейтерин. Ул Ходай тағала әшіп етенді. Әнеше ерсыны Татарстанға алып барды. Мені фікірді іштің тұрағалып. Өзінің қара болғанда. Кешейтіп алып Еңгеп қайта, кешейтіп қайта. Лия был башта. Икәүләп бар. Аны инде жырларын инде матур жырлар кереген Лилияның башында инде филармония компьютерында башкорт халык көйләрен, татар халык көйләрен, борынгы көйләрен бөтенесендә Лилия жыр табып бирә. Мин эшләйм, бит әзерләйбез. Фәдис, һин дә бармагас кем барырга тиеш дип моны әрләп алып киттек. Бер адна вакыт бар бит әле дип алып киттек. Конкурс хайын Халид абый Ерсылар түйеп, біреуіне, икеуіне машинаға хайған сайында ол түйеп, қазанға алып барып, лауреат етіп алып қайтып, шуңа қорқа башланылар бір заманда. Анда тұралар, көдіре баянсы келді, қора болғана Ерсылар түйеп, бұл да бітір Башқұрттар келді, еңгіз алқали кеттілер. Министр культура терзен битінде қопқадан кіріп тұқтайым, қопқан ашалар. Тархан фильм o zaman. Тархан қорап, министр культура қорап. Офты көдіре баяншы келді, қора болғызына башқұрттарын түйіп, тағы ұрып қалмайынды. Тірек тұралар е. Ну, Илхам абайның шунды рахмәтлімін шунды сөзіне. Баста да біріншісінде енді, тегі мақтанып етмеймін, жырлап та өттік. Бұнда Илхам абай баста бір сәтіл бетінде комиссияның. Мақтаны болмасын ғұрлану. Түзіне сөз шыққашқана. Илхам абай баста да бұнда да баяншыға бере керек лауреатына да. Шынан қазір Илхам абай былай деп мақтайы. Міне ешмасан башқұрт жыршылары. Олар шул қадар сақнада өзлерінің еркін тұталар бейіп жырлағанда. Олар өзлерінің Урал тауы тәгінде жүребет мына қырқа жасады, секіріп, шулар көк өзлерінің қистелер. Сақнада яшайлар, ұрғап бейіп жырлайлар. Оларда бетінде қылып айтып кәне жырлайлар ол вақытта басып қына. Мұна шулды дәрежей берді, біздің Башқұртстан жыршыларына. Мұна шуңа тігі ғұрлық та енді. Шул вақытта, шул қадар бірінші болып жол жардық. Әлі бір кім білмейдері қазандар Башқұртстанның жыршылар тұрында. Қадіргін ол, туда-суда. Олар келе біз барамыз, ол вақытта жоқ ие. Әйтек, баянсы ерсығыз һәм құрайсығыз бір вақыттала мен ойлайым түплі баянсы бола алмайдыр деп. Мына элекке заманда нинде моңлы ерсылар әйтек, Сүлеймен ағай Абдуллин барыны бетінде. Рамазан ағай Янбәков, Ишмулла ағай Дилмөхәмәтов Құрайда. Әміне шулардың мұңын біз әлі яштақта шулар менен бірге эшләп, мына менің бүгінгі күндәге мұңдарым нисек уйнайым, көйдің түрлі варианттарын мен барығында мына шул шәхістерден үйренген кіші. Мына Халид та шуның үшін Рамазан ағай менен бірге эшләп, аның бүтмәс түкөнмәс, аның мұңдарын үзләштірген. Бұла баянсылар аларға мұң керекмей. Алар аны ұта алмай. Аның йөрәгендә юк. Һәм ул шуның менән картайып та китә. Әмма Халид bütün мұңды үзләштереп, ерсылардан шул хәтле мұң алып, илһам алып, һәм адақтан үзе ерсыларды ерсы итеп күтәреп йөргән кимәлгә өлгәште. Наны Шулай ершыға Хутала йән бирә. баяншы керек, баяншыға ерші керек. Шуңа кемнің арбасына отырсаң, шуның жырын жырлайсың деген сөз де бар. Яқшы кіші эшләсәң, талантлы кіші эшләсәң, сен өзіңнен өзің шуңа ынтыласың, иярегә тырышасың. Аны қазір әйтеп өтәсем келе енді атаклы Зәки ағай Махмутов пеләшләргә туры килде бетінде. Ул бетінде бу җитмәслек кешеләр. Шуннан керсәң, күп чырышлар белән туры килде. Шамил Хамайнов белән узак эшләдек инде.
Син ойнаған қолысын сағынып сүйерге. Син ойнаған мен жырлаған қолысын сағынып сүйерге. Мен дәхмәт мына әйтті әле. Ошо бүдірә башлы май құяш дегендер битінде Фатиха дуран, Хәлтә торганда. Бына ул сынап самарудың инеме. Һәм бына ошо самаруды касылта ашты. Нисек бер җанка әйләндерде Башкорт дәүләт филармония һәм һез устазы. Элекке гомерде уйлап карайым да бүгенге көнгә мин кире әйләнеп кайтам. Менә үземнең минең студентлар, менә шуларга мин үземнең күпме мин бүгенге көндә өлгәшкәнмен. Күпме минең уйнау кимәлем нисек һәм моң бүгенге көндә йөрәктә минең нисек ята. Мин шуларны барысын да студентларга бирергә тырышам. Әмма кешенең табигатьтән булмаһа, укытып кына моң йөрәгенә халык булмый. Шуның өчен менә Халид безнең ул инде ата-әсәһеннән алар сәнгать кешеләре бик матур гаилә. Улар Халидте шул хәтле матур тәрбияләгәннәр һәм Халид ошо үзенең бала сагында менә ошо моңды ишетеп үскән. Ошо моңды ул бишектә тыңлап үскән. Ата-әсәһе аны туздыргансыга тиклем ул мин уйлыйм аны тыңлап үскәндер. Менә шул табигать аңа бүтән бирәһен биргән, Муллар биргән. Әйе, буйһын биргән. Беренчедән, икенчедән аңа шул хәтлем матур бай талант биргән. Өченчедән аңа акыл биргән. Менә шул берничә кешегә кәрәк төшенсә, уны Ходай аңа йәлләмәй биргән һәм бүгенге көндә шуның өчен Халидте халык күтәреп алды. Аша көйен уйнады, татар халык көйен. Менә андагы милизмдар, андагы моң ул халыктың үзендә генә булган моң. Аны нотага язып кына бул моңды кешегә биреп булмай. Менә Заһирага әйтә торгайны. Ул ти моң кешенең йөрәгендә була. Аны ти мин бер вакытта бүтән моңды нотага язып бетерә алмаем ди торган. Менә шул ул һәрбер музыканттың, һәрбер йырсының, һәрбер курайсының Ходай биргән ул байлыгы. Һәр хүзгә куәтләрен гайсынап та ишетис матур телмәр. Менә элекке артистлар вакытында без яшьләр, билгеле яшьләргә әйтәм, аны әйтеп үтәргә кирәк. Без ул артистларны менә шул кадәр күрә торган идек. Алар Алла урыны. Ул вакытта без заслуженный артистларда берничә генә. Халык артисты Фәрида апай. Филармонияларында торабыз артистлар, ул вакытта артистлар көне-төне нидә филармониядабыз, занимация итәбез, көне-төне концертлар, кайтмай ятабыз бит. Шуннан без ишек төбендә артистлар җыелышып торабыз. Бактыга белән Фәрида апа килә култыклашып, без инде коридор ясап, Бактыга килә Фәрида апа. Кул чабып каршылабыз. Алар безгә бу җитмәс. Без бит бергә эшләп йөрибез әле. Ну безгә бу җитмәслек Алла ку. Мин бәләкәйләр үстем. Benim Alpiniz transistörü var ya, künü türümü konsertten aldım. Yerten Ufan'ı, andan Kazan'ı, gündüz Kazan'ı, andan Ufan'ı, kişkin Ufan'ı, andan Kazan'ı şimdi vakitler aldım. Künü türümü aldım. Şundan Ahmet abi bilen Eriyik abi oynağanlarım, parlap oynağanlarım ben tınlap televizyondan onda oyga bir koyda bir küsetler bitindi. Şunu korap jılay. Ben dedim, koşan şuralar şu sahnede bularım iken. Şuralar kırında ben birge balalarım iken, şuraları kurelerim iken dedirganim. Ahmet abilerim. Ben şurayı ettirip istem. Şundan bir vakit, aynı kadar baş yapmıştı. Ben 5-6 klasta vakit o bile vardık. Gazetesi 1 kilometre çakmaşının sınırından. Ne bilen İlfak abi bilen Eriyik abi gelip çıktılar malay. Stalovoydan aşağı başap. Biz kurup uşumuz gitti abi bilen. Şundan İlfak abi kırıp gitti. Gazetesi Eriyik abi ekrengene gitti. Yani şunun tıkı kora kuşkal zengər şalvarı,
Вишневый күлмәге шуның темный вишневый мен шул истә. Эй, киттем алай, артыннан барабыз ярып, аның шаватларга Хәтер тырышам. атлай бит инде горур, баймакса. Шуннан узып китәбез дә, ай белән басып китеп торабыз да тегене исәнбез дибез. Аллаһ хәзер дип үтеп китәбез хәзер. Шуны әкренләп тагы үтеп китәбез, бераз барабыз да китеп торабыз. Исәнбез дип. Аллаһ хәзер тагы үтеп китәбез. Шулай итеп бер 5-6 тапкыр моны озаттык инде. Универмагка кирип китте. Менә шушылай хыялланып үсәргә кирәк. Әгәр син шын сәхнә кешесе икән. Ул Фарида апаларны минем бәхетемә туры килде шундый. Яхшы артистлар белән Филус абый мине алып китте эшкә. Мин башта Әлфия апада эшләдем, Абзалова. Филус Гариев. Шуннан мин инде вакытлыча илешә кайтып торган. Шулай иттереп, анда Нәфкат абыйлар, көчле администратор, көчле кешеләр инде. Зәки агай. Шуннан кирсен Лилия белән Филус абый белән эшләгәндә, менә шунда мин күчтем Рамазан айга. Лилия кырына күчтем. Ve Filiz abilerdi beni jibermezken tırışıp Gülsüm Kamil'in anda indi. Fününeler, gitme, yok indi. Liliya kırına kuşan. Şulay etip bana Ramazan ağabey bile işlerim deyip, ben ömrümde uzaldıma getirgenim yok. Davur indi özüne karab atlay. Zamanı elek bitinde Koray, Talyan, bayan bilen jerlendirganlar. Hazır elektronik gitti, hazır minus degen, plus degen evler var bitinde. Yazdıralarda flash kısım götüre de kile de şişirle de kite, bire de şişirlep kite. Bugün günde bir oyanışlı hal. Bu terbiye jitmey. Bizning o'zimizning respublikamizda men qo'rqmayman. Әлбәттә, бүгенге көндә бәхетле ата-әсәй ике ул, ике талантлы Илшат Тайнурдан, Илшат композитор итенә, шундый лирик йырҙарҙың авторы, өйрәнгән, һеҙгә ората йөрәсә бәхете бер үткән. Мине Айнурдың язмышы һәр ваҡыт ҡыҙыҡһындыра. Ҡайһы уйҙарға һарай нисәгән Айнур баласығы беҙҙең күҙ алдында үтте бит инде. Айнурҙың һағышлы күҙҙәре һаман күҙ алдында, интернетта, һеҙгә гастролгә алып тора, тәҙрәтәүендә һағышланып, илап, зарығып. Талантлы бала. Искиткес планетар кимәлдәге музыкант булырға тейеш ине ул, миңа ҡалһа. Егерсегендә Мәскәүдә өсәүлек мин ҡатнаштым бер фильмда, ярҙамсы булып Иван Бырыпаев дигән режиссер, уның кислород фильмы. Һәм шунда ябай татар малай Казандан Айдар Ғайнуллин баянсы, дөнья кимәлен таный алған, һәм ул көй яҙышы фильмга. Һәм мин Айдардан һөйләшкән саҡта әйтәйне, бөтә көслө баянсылар Өфөдә, шул Айсана Гатауллин, шул Айнур Фатихов. Ни эшем ла юғалып ҡалдылар? Итәм белмәйем. Үҙенең теләгеннән генә түгел инде ул, безнең дә хата булды дип уйлайбыз инде. Теге баяны юк дип нисектер ул вакытта зарплатлар бирәкәй ине, нисектер без курыктык буга инде. Бу безнең хата. Безнең хата. Шундый сәнгатькә ия булган ил бар. Менә бундай сәнгатькә ия булган. Бездә халыкчан. Оның уровне дөрес әйткәндә, бөтен музыкантлар. Парламентар кимәлдәге музыкант ятәм бит ул. Менә Буйновның музыкантлар килгәчтән, музыкантлар белән утырабыз. Бер дуста Айнур инде вакытта 10-нчы класста укыган вакыты фортепианода сүтеп утыра иде. Теге музыкантлар каралар 40 ел эшләгән аслар, караларда шок катып утырлар да. Мальчик надо вас лет вперед идти. Это не наша bizim планета кытып булдылар. Менә шундый диләр. Аны инде Айнурны кайда барсаң да бох музыка илдер. Бох музыка Алла сайлар. Казанда да инде. Шуңа бала саҡтан инде зур конкурсы уйларым. Дөнья кимәлендәге Швейцария, 13 yaşında 3 тапкыр лауреат международный конкурсы булды. 14 yaşında Швейцарияга барып, анда 17-дән 37-гә чаклы яшьтәге кешеләргә катнаштырдылар. Алтын китапка инде. Барды, алтын китапка кирде Башкортстанның. Тегендә җир шарында 7-нче музыкант дигән исем ялып кайтты. Ну, менә мин әйттем бит әле баягынак. Biz күпме Башкортстанны күтәрдек дәвребездә. Казанга алып барып, тугры булды. Шушы җирләргә алып барып, күтәрдек, чыгарырга тырыштык. Чыгардык без. Бийик кимәлгә чыгардык. Күпме яшьләр белән. Шуның өчен безгә бер инде мин теге
Hazır aytayım, rahmet sözünü eşitmedim, tiskar sözden başka. Birisini aytkandı. Azrak buldan da meye pretenziyalar buldu. O işte, indi o vakitler ötte devirler, hazırki vakitte Aynur'unu bir işimizden aşıp koşul buldu. Korktuk, Moskva'ya giderek tekrar bulaydı. Ondan seminer organizasyon, seminer bütün özü presatel komisyonu oldu. Şaltırattı, gidi Aynur, Aynur moy deyip 500 milyon boyalara gerek. Bizim zarpat bile koyan. Tıkıda böyle bunda soğulamız, dişlerge bilmeyiz malay. Hükümet kede soğulup kararayım. O yüzden işini yürüp bulmayın. Soğulup hükümet kede yardım bulmayın. Üstürdüler. Hükümetimiz üstürdü şulay. Her bir protest konsertte Aynur. İnstituttan Aynur gel. İnstitutta okuduğunda bütün birer saatlik konsertler biri orkestr bile Aynur kelgen konaklarga, şetilden kelgen konaklarga. Hemen şu bayanğa kalgaçtan tirelip kalgan yok. Biz okşata almadık şunda. Ondan da ansata indilatını biz korktuk. Mana şu vakitte jibergen bulsak belki büyük bitareler eder. Çünkü onun derecesi, müzikal derecesi Moskva şitil. Mına Halit'tin o zamanda Gridin'in bayanın Moskova'dan biz barıp almasak, belki Halit bugünkü günde o ikisi türlüyle bolgan bolur. Halit şulay mı? Belki. Notırışlığı, şul muzika kuralı anı mına şul hatlim yukarı götürdü. Emine Aynur'dan o zamanda yok instrumenti. Eğer de onun şunday instrumenti bolha milyonlarga yakın, şundan hon filarmoniya direktörleri ona ayrım programmalar işlep, mana şunu belki bugünkü günde işitip Aynur'dan kimelin kure bilip instrumentlar, programmalar işlep netkende ol bizden öfele yaşap Moskva sitil kimelinde ol bir hüzür sığış yapıp birinci kimellerde yürü turgan yigit. Hine Xuday uzun sahne ömrü versin Allah verha. Bizim yaşlarla ulup gidip oynarga yazın hine. Şatlıktardı özünden tığdırgan icadının şatlıkların körüge yazın Allah verha. Gaylan menen birge isen hav hüge mına biz bugun bayansaları mına şul neydi hine Ridik hem Vazutov Recep isiminden, Robert Timirbayev isiminden men barahnan da hine selam eytem hem izgi dileklerdi buna hine tapşıram. Mal şişmen gelmehin. Бәхет düşün sen anladın mıydı birge yaşap Halit ağamla Lilya Pay? Elde parkanat joğalmasın. Şulay bulhan. İki de jubilyar, iki de şuldaki icadi bәхеттер, oңuşlar hem gayle bәхette, icad kumarı hulmehen. Dostlar bunu doğru.